Chetwa kiama bage kuundiga ge siasa kia Jamiro kira kiji kieneta New Dawn gitongeretwe ni Franklin Karote na kithukirite na kumeneria bo kadhaa bamwe ba minista ba thirikari Gavana Mutuma bakiare bugite minista bau antwa gutetera na gukaria thirikari bari karataka kinya batio minoga ni araba ugite bamwe bao kinya bari bataririe ministry chao bakiuga ni aikumia na bari karataka batena ruhu rwa kuritaniria ngugi na thirikari ya Gavana Mutuma kiama baba bakithura kinya bamwe bari rutere rwa Gavana Mutuma muthenya nirio gwatuka bageta rutere rungi Muthuri Muriuki na ijina njira inkinyanero kundi kia New Dawn nikishumirite na kuthoi kirotera a minister ba Gavana Mutuma baraba kugana ndi baraba ingi ni ba mamitoro na batikumenya ngugira bagwita no nto batumba kuga ora thirikari kuthithia kiriantu kana inyabongwa ndwangire barungamirite ngugira igwita kana turendo gwira atiri bamwe basisi botarire ba kinya bakorwo ntura cio batiua munene nawe na kiroto kio tuika munene ndene mirwe endo tetania na nto bate believe in your ideologies and your policy munene bane liabelete munene bengero uyo ututhani antu bara batwira okurwira baukarie thirikari na toje thirikari ringi na ringi itenya TV kana gikameme ugeria kuresa thirikari Mutuma twinge na tokuthithia imbiwe kitena nunekeria allowance wina mbecha kia kumukone na ikyo gutumira indi utenda gwita ula thirikari Mutuma twinge ne gwita ngugi no utenda antu bamenya turiuga CCMs o muntu aumere atwira ministry we mbio thithagia ku kwe mumero nyatha iyo tije CCM no riko ukorwo o ministry mwote muga no riko no ngokenda kuonania fashion show iri kuona no mero county iri omba kugwetwo ruriko utesa botaji thirikari we thirikari ni amna bubu gikundi giki kethwa kiboria ugethwa kwiwe ukona mwankira na ndi atikona kiroto kiawe kihitanira thirikari Mutuma ethwa giceberia ojora maranyara thithirie antu bara bangi baindene thirikari na no kwibwa wowe you're not comfortable ndene ya thirikari ira ukuritira ngui utenindie kwethira we thirikari ne utewetikania na ideology ciayo na policy ciayo na bwana Gavana itukuromba nete yo kinene ekakwelega ntiri muite na mwena momialenka antu bara bate kwibwa na imani na thirikari ibature utumba kwithirwa ugotero yo list of thirikari na withirwa we kuige cabinet ikara wiro list ba thirikari no keja kwithirwa te thirikari ukarete thirikari ntije mbio kuthithia nake kurigeria ni kuga ati a minister baba baritinde na Mutuma indu tuko bageta kiarigani noe gwita sirisia thirikari twakwira na rwa timu tubutindano muthenya utuko bwa muchamano rujongo muchamano jo tuku ete kuthira thirikari eku twekwira Gavana tigo karana antu asariti thirikari neku bokethithia cabinet ntato ikithira ndaika ijiri chirikire mero county mzima twekwira as soon as today twiromba ubute antu bau ponde bare kuona they are not loyal to your government ukenda antu ba utumirwo ni opponent ukinyanga thirikari na twibwira sisi ukegutha wento murume ukegutha wi muka na no cietikia wi muntu muno na te Mutuma ugiretia ukinyithia au yari chainiro uyo tugira na jana ndibe ketho bakenya mungwanano ki minister mwe uraba kwendo berua kiure ni kethira kale mini gwitangugi kana ni Mutuma utiko mwenda pamo bari winya be na mbia chaitie ku ange baka be na ngari nene chaitie wa munene na ndere imbi bakwenda na getha iba nene ke wowe tuteba ibona akorero we ma PS ka ba minister ba thirikari re nene munene ogelenka antuba thirikari Mutuma tejeta gukorwa lipstick na thirikari Mutuma te antu beta bakarande bwiringa sherebo kajuka yeuti ongugira bo andikiri kwe bau bakothiuruka na bo wakite makeup na lipstick bakiona jabosta cia mero na ni atongeria bara wathurire na gwatuika ugwe mwene lipstick ukuga no wewe nyagite kia Gavana nuraeri nyakiroria wambiri nyakuithura Gavana thaithi twakwa 2 weeks ago resign failure to that party tukatongeria delegation ni nene tutonye office na au na tugagwita Muthuri Muriuki wa weekend mutiriri wa Kangangi.